Ba2Cada On Tse Ba2Cada On Tse FM. Sheba Afrika Boraba Sheba Babena Basaba Fela Betso Fela Zorra Cabraro che voleva la Sassina Cacero I 87.7 Fiacciolo 6.6 MHz che Tse Ratwang Radio Ba2Cada anche di suo giorno one man studio che munchio sa no che sono se giorno tabo mokoni o ta khuta asa khuta pekeng e tam fela retse bonete ba re tjaba nati do ga tsela tse tharo ro balla tsona tsona ba ba shoma ra rutela jona ma nga pele o muthu betse monate wa go tswa mo le teng tsa tsona ba re motsotso boso a re tjaba nati ntho di le monate le nna ke monate le buile khaitse ka se bosh le baneis a pitseile ba tla khuta se ba khuta pekeng e tlang radio Afrika Borwa re tjaba nati nna ke Ba2Cada Kaka achela ka Ba2Cada kasi to kasi kona to kona coast to coast Esa bonete ba radio yalla vacationing jamona te boso hey yo hey abanga bashoma raro nele MJV peke se pedika ofela peke yele lwatsa jona mama shoma raro peke ngela ka fara jona mama bashoma bere ba tso robong enele Justin Bieber peke filo nan sabata jona mama bashoma bere ba tso robong peke se pedika ofela peke notification ama tsa jona mama bashoma bere ba tso bere peke filo nan jona peke se tharo ka ofela peke filo nan sabata jona mama bashoma bere ya metso robedi Caesar DJ ba porista Afrika Borwa nna ke teng tsa ba khotsi ba hao nyakallo le ine o radio re tsa bonnete ba go jamona te boss ka moqebelo. Yes sir. Ntse dia jwa ke tsaba ba mesebetsing ka sena sebaka. Ntho di monate. Ba ba tsaba di night shifting. Ntho di botsotso e mong ha tenea. A dire jwalo na sebetsa bo maobane bosiu hona le ba motenne. Totsa tenta. Di fatse bo ke ntho tsa teng. Tsa o jwetsa ba khotsi ba ka bo di garage mola ba re ha ba telle bana ba Ba2Cada bosiu di garage mo. Ba re bitsa bo hewe. Aba tswa bo di tlapong di garage mona ba re bitsa bo hewe eke atlo kera tshola ba tama mama shoma ba bedi ba tsusu bile tsatsila ka tshelo tsa ba khotsi ba hao ke tlo ba radio go fela go gana le shoma ba tsebedi go balla tsona o fitlhella mane ma bonga pele tsebela sekela mantlha le serie ya family di sa jolo go number 1 hey era we pizza jolo NDT Ataka tsaka ke lebitso la pina ke ba shoma ba bedi ba se ba fela fela tsora ya boraro a ke boropong a ka moqebelo a re tlo etshela jaga dinyetse o setse na fela tuzendadwa o tsebella kae ha o bua nnete ka jaga dinyetse o setse na fela tuzendadwa o batla mpitsa seshimane o re ke shimi jaga dinyetse o setse na fela tuzendadwa
Ke NDT radio ka re ya kobisena NDT e ka go kobisa NDT ntuse ntate wa ka Africa Borantse selo ka sela bofuta o jalo tsela ka tshelo ka kitchulo ke re 87.7 of tshelo go 6.6 megahertz o tshela ka Ba2Cada tshelo go ngela shobela batsomedi ntse dia jwang pele gore ba pata ka tshelo setse go tsholo ka re dintho di ka tsama hantle re na go tse thata la go ntse buima re na go tse bohloko batho ba hlokahala jwalo ka ditshintsi re ne re sana hane re tla phela nakong ena e mogotsi wa ka hlokomela bophelo ba bo bohlokwa le batho ba ileng hore ba o rata bo ba ratang jwetsa batho letsatsi le letsatsi ubano ka se tsebe haebe ke letsatsi la o qetela o mmona e mong ka sena sebaka o tshojolo re Ba2Cada ke fumane mohala ne ke na le motho maobane ka jeno lena o thohayo bophelo bo jwalo ke ka o tshwantse re dule re sebetsa letsatsi le letsatsi pa e tle re ha o botswa o fitla mo yang o thoyentse ora tate modimo ka nnete ha ke likile nakonyana o nka dimme yona ke likile le ba fethu batho ba hlokahala pele gore ba tsore jalo mafutsa tsela ka jeno setse re tshojalo ka ga dintho di ka tsama hantle dintho bophelo ba sa tsama ka nako jalo ka nako ane ne ya e fitileng ke tsona di covid tsena fela re phela le tsona re tla etsa jwang a o dia ka o santsane bo ka dingwe bophelo bo ka santsane re ka dingwe bophelo bona nna le wena ha re nenne re bone hore re etsa jwang wa tseba bentse ke jwetsa majita ba bang ke re mfethu ha bana ba bang ba tswalla pele ne o no gola le bona ka simo ke nye betere ka bona e wena o sena nyona ana nik se re le betere ka yona ntwele mo re fela motho ko wena fela o iketsetsa e ke jwetsa majita ke tshwe ke rona mona re na lo senya nako re shebane le nthogyana tse ke tshele ke leshano ke mona ke tsona tse o brikile tse tsa ntho tsa o di sketsa kopana a bana o lotho leshano ntate go ga o bua leshano le leng la pele fela o fumana stene se le seng go ga o bua leshano stene se one o thetse motho hape stene sa bobedi o be le mona ka tlong ya bana ba bang stene sa boraro batho ka ba o tlaka di triple stone batho ka ba o tlaka matlwana le digarage tse bo ma 8 o no tho bua leshano fela o tho stene se le seng ke seo le go tlo bona di triple story o ba le shebane le ntho tse le rona re sa itshebe go bophelo ba ga emela bo betse ya boss mashoba ba bena ba tsetsela fela ba tsetsela bila jalo ga la shome fela ha o empele pusha mshimane se ka banya habo ha o empele eke a ke mashoba ba bena ba tsetsela fela ba tsetsela bila jalo ga la shome ke le seria 5 ke station se ratwang ke nna lona ke sa mo chao chile jwetsa ba khotsi ba hao o re mkaka General Ba2Cada o radio a ka motsebela ke tsaka tse jalo thabo mokoni Ba2Cada a re ke no sona pa pele shuba fela ba tsaka le bila jalo ga la shube ke se ratwang se ba tsaka ba tsela seria 5 87.7 of jalo 6.6 megahertz mkaka Cada boy radio eke Twana man eke ana shaba fela de matsajolo mama shoma mararo ina le JV peke le peke Justin Bieber mama shoma be de matsoro bonga peke tseka ka fela tsepe di Ba2Cada ana matsajolo mama ngabo beti a back notification season the DJ ba police NDT mama shoma be de matsu pileng thakatsa ka ke ratile ana matsajolo mama shoma be de matsu pileng tsaka ka tshebe peke tseka ka fela essence whiskey MFR Souls mama shoma be de matsu behlano mathandwa Irene from the bottom Batho bane ba yo the sun slaps bro Azakwa Duncan
Questa capitani abasho bele baseberaro beke tseka bana beke tile na mathajo na masho bele baseberaro ba ba matha ba beke mai mo masho bele baseberaro ka beke tsela shobela batsi supileng ka fe tseli ya shap abare mthoto fela uthi aka manzeria ba tukara nzeria he bana o tshwantse re nne re yeng bana o thata wa tseba ka mogoleng thata ne ka mogoleng thata motho sokola o sokole le 10 rand ko ga se papadi ho buima ke ka ho yeng ena e teng ka pokothong o ihlokomele re sokola re sokole ana jola ona motho a sa leng ka tšhelete ne ha ona le motho a le mong a tsa mang le maitse le entate fela re tlo tswa maemong ana re tlo feta maemong ana re tlo ba shapo kaofela na ke go shebe bo holang le bona o baneng bona ba ba sharp wena ho lahane ya kae bothata ko wena a re en re be sharp kaofela ga batho ba monate tsa ha ona le motho wa mobe o tla bona hantle a tšhelete e kena hore bobe monna ko re fela re sa tshwere ke tshotleo fela tshotleo ke yona fela ntse re baize ha hona motho wa mobe ha hona motho o thweng ha ana confidence ka ntle ka mo ha o popa ntho tseo kaofela di ba teng ya ka tujwang o thwe o bobenyana bo betere ntate ha o kgona o itjara ka nna tlo tshoswa mona ba fana o santsa le engwe ka pele fela ke bothata bona ba spine sebetsa o tla bona ha o so utluba o sibile ba sho ba re mare ha bete wa tsebe sa sebetsa ke re jwalo o kgona o iketsa ba re ha bete khada ha ona nix ntho ya hore wa tseba nna ke na le ke mothunyana se nang com nix o etswa ke maemo ana o leng wona na jwale o tlo feta mo o tlo ba bo beterinyana ntate ska ba tlo tshoswa ke batho re tlo ba shapo mena go tsena na ke tsona nako tso tshwantse mo ikgothatse o ska tloemela batho ba o kgothatse ba etse o ikgothatse wena o i-motivate bona bana ba betsa ka koloi tsentle jwang ana jwang e fedile nakwane ya hore ngwana na a feta ka koloi e kgolo be re ga o e reketse ke boyfriend nix banana ke bona ba re betjha ntate ana jwang ba rekela le di-underpants fedile ke a gale nako ya ngwanana ha hlaka koloi ka ke boyfriend kae ba re betjha bona no ba itjaka banana ba no a re tswe mona ba re foka tsotsi re holang kaofela mfetu re ne re jang kaofela re nwa metsi a tshwanang hobaneng wena o salla morao ke qeto tse o dinkang foka tsotsi ha ona motho a mobe ntate sebetsa monna ke tla o hopotsa a re jwetsa mohlaena ba wa tseba o sa tshwana le mehleng a tshonona ke tla dula ke le jwalo Bukatsu Sila se fela betso se bile jolo ke show ba number 1 radio station ke le seria family mkaka kada boy kam kebelo a o ska tlo tshoswa Bukatsu ba re jwetsa mohlaena hore ka ga ise ya ai mo asa tshwana tsoa Ba2Cada le ke shebile documentary engwe ya bophelo ba makeisheneng America batho ba ntse ba iphelela jwalo ka nna le wena twe ya o tswa ka bo di-champagne ya o robala ka bo di-champagne a ba etsetsa television fela batho ba ntse ba iphelela jwalo ka nna le wena o ntso le thata jwalo ka ho nna le wena ba rekisesa ntho ba batlang re bone televisioneng mo le ke shebile ke re hai Gale rona re be re batla ho phela bona bophelo bono ntwe o e boneng TV o batla o e phela mona e tla o tabola poko Gale e re boneng television re batla o e phela e tla o tabola phokoto bophelo ba mannete a bojwalo bo Antse o itekanya nta bona hantle hore ena ke tla e gona ena ke na e gona le ke shebile ke America mona America ba etsa ntho engwe le engwe ya bona e be ntle boss o bone hantle gore le wena o re bone o tla bitsa motho wa moholo gore hai tsa TV tseno bophelong ba sama nneteng nix a o makala
o le tala fela mo locationeng o nana ke style ga o makal motho o banna ke ya jwang nna ke sa jwa bana a re thudisanong bophelong ne ai fela ntate modimo ha etsa ba bang a fitla re bana ba tlo ba shapo bana wa iketsa wena ntate modimo sa tswa re yona ke tlo mo etsa be skatana fela ebe batho bana be reng ha hlamane re atine ai ke senyama sa go santsano sokola ma totse wa ditlile le ntwe ya bathunyana o fumana hore motho dula lwana le batho ba ipata ka mathata ba tshwere mathata ba ipata ka hore ba betala bathong ba bang ba selle batho ba bang ba etseng tate modimo thusa batho ba sebetse o tla bona hore batho ha ba sa batho ke maemo a etsang hore motho hloena e kare jwale ya kopana re thuse re be hantle o tlo bona hore o tlo ba lefatshe lena re tlo phela ka kgotso le batho ba imetswe ntate jwale ba pata ntho tsena ka o sella batho ba bang ka o ba mona ka o etsa ha e khona o tshwantse re etswe mo re tlo bang shapo ka ofela ka ofela gona re tlo ba monate re tlo ba motlotlo fela o tshwantse o itjwetse wena ha ona motho a tlo hula ka letsoa re ntja tjena ha re hulane ka matso hantle ntle bile re a siana bophelong ha re hulane ka matso re a siana ntate mang le mang o batla ntho a hae nix mang le mang o batla ntho a hae re a siana fela re amane ka ofela ka tlong ke subile fela batho tse fela tse jalo ga ya le shobe station se ka tuang ke nna lona ke sa ba chao tshela ke le seria fam just leave me alone muska ga bona ka re tlhwading ke antletse ke mathata re ime a bona batho ba fetwa re sebetsa a sa o tinela lo tinela thaka tsa a o sebetsa ntate o ba betsa ka vele ba hleke a o sa tjena re ka o fela re a smile etswa la bafana etswa le bafana ba banyane ba ntse ba tla ba hola ba sebetsa no ne ene ha re ba thabeleng a ke re ba hudisa bafana hore ba kgone ho ba shapo ba shapo ga ba kwatela batho ba ola ka letsa o katleo ne ha o ifitlhella katleo ba o kwatela hape ba khro ba le makaima keishini mo re batla go bona o le shapo ntola ka o le shapo ba o kwatela a le lona le na nnete man a re ka ba shapo ntate ditshebo tsena dintho tsena tse ngata tse o tlisang batho botlhoko tlo fela ene o ba shapo wena o tshwantse o iketse shapo a se gona re tlatla re nne re tlo ga sa mona re re jwale ga o motivate ai o try motivate ya eng ke bitsitse motivational speaker tlo eng motho wa motivate gobane ba ka bua batho ha o tswa mona khoneng wena o tseba go batla fela he o batla o dula o ntse le mo bafana bana ba banyane ba tla ba tshisa jwale ba tlo roma ntatene jwale le di-console di sa dumela ho romana so gongwa ke bona bana bono ba bitsa bo hey wena ka jeno se ba go wena re mamang ya jitang tshaketse manoko re batlele ha o sa le monate o so matha wena ne di sele tsena tse nyane tsena di betsa ka sekgowa run man got no time asile mama majani got no time man ana re next man ka tswa fela ya tla na kwa hao tsoa